Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa takhallaqa bi akhlaqihi ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla. Udzakirukum bi qaulillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa asdaqul qailina bi qawlihi. Qala Allahu azza wa jalla ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. In mahuli niya mga palanggungan ha agama Islam. Tukbal na to in pagsarang sukol patuhan na to Rabbul Alamin sin sa taud-taud sa ribu-ribu pagsukur kaniya. Karena mga palanggungan ha agama Islam in kita niyo alhamdulillah nakalamod ding ha mga ipon sin Allahu subhanahu wa ta'ala amoy in piya sampay piya abot maripabulan mulyain. Karena mga tay manghuda agama Islam jajak patanda kula ha mga sila ipon sin Allahu ta'ala nakaabot habulan Ramadan sabab pilahad jaring ha mga mano siya haliukupan dunya nagiiman patuhan Rabbul Alamin nangin dua pa Allah subhanahu wa ta'ala sa kahaba magdurunggo-dunggo na in Ramadan maun kanila in kaibanan unong bulan pa in Ramadan ang parumatong maun kanila nangin dua na patuhan Rabbul Alamin Allahumma ballig na Ramadan o Tuhan na mo pasampaya kami paabuta kami pa bulan Ramadan sa sumagawa mga tay manghuda agama Islam bukon katan sinangin dua but in sila nakaabot si mampay pabulan in aun din kanila nakaabot aun din kanila wala nakaabot nagpatuod pahadarat sin Allah Ta'ala wala pa simusud in bulan Ramadan. Damikyan pagsarang sukulan sing kita niyo mga tay manghuda agama Islam amuin yari kita niyo nakaabot ha Ramadan halong kasambuhan sin pamaranan kulasog sin pamaranan supaya mausal mapakay sin kita niyo in kakusog kakulasog ini magtaat patuhan Rabbul Alamin himinang sindaakan niya sarta lumayo sin uno na piyanglangan niya. Damikyan matay muda agama Islam mataud da isab nakaabot ha Ramadan makulasog in pamaranan sa sumagawa wala nila napakay na usal in kakusog sinbaran nila kasambu sinbaran nila magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin labiluwa di habulan sin Ramadan. Hangkan na pagsarang sukulan sin ako iwan sin kamu. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Yari kita niyo habulan Ramadan piya abot sin Allah Ta'ala sarta napakay na usal sin kita niyo in kakusog na to kakulasog sin baran kasambu sin pamaranan himinang sin daakan sin Allah Tabaraka wa Ta'ala amon ibadat siyara niya di habulan ini deng naman haadlawan sampay paruman niya. Damikyan mga katotay manghuran ha agama Islam pagsarang sukulan nato patuhan nato Rabbul Alamin halang kulasog in pamaranan nato sa yari kita niyo habulan Ramadan tiyawfikan kita niyo sin Allah Tabaraka wa Ta'ala tiyunyukan sin Tuhan Rabbul Alamin amuin nakahinang sin ibadat halawman niya sabab mataod ding ha mga manusia nakaabot ha Ramadan makulasog in pamaranan sa wala kya tawfikan sin Allah Ta'ala makapag-ibadat patuhan Rabbul Alamin. Nalukpas hadja in waktu sarta amu in nikmat dakula piabot sila sin Allah ta Ramadan sa wala sila nag-ibadat karna wayroon tawfik kanila sin Tuhan Rabbul Alamin in makapag-ibadat di habulan sin Ramadan nga sabyad to miabot in Ramadan kanila si mampay in Ramadan maun kanila halaw man sin Ramadan in sila halom kaballog-ballugan sin pamaranan sa sampay hajamyuk plus in Ramadan hawala minsan na ampun sin Allahu Ta'ala in pardusahan nila mayta
sa wala nila hiyamparo, wala nila dihilan halga, in kalagguan, karayawan, kalabyahan, diarasin Ramadan, amun ibadat sa laggo-laggo, siyara sin Allahu Ta'ala haloman niya. Hangkan na in Jibril alayhi salam, mga tay manghudaa ka maislam, mga katumtuman, daran magkasabot si mga kawuruhan, mga ulama, magkhutba at si mimbar, lamiluwaha bulan Ramadan, magkasabot nila, in masasin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amuin si makat siya patasin pamimbaran niya, at tiap-tiap lambang si makat siya, lambang panagnaan, lambang hikaro, lambang hikatu, diungog sing kasahabatan, in baita, in aki sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nag-amin siya nakatu, amin, amin, amin. Diungog sin kasahabatan, nag-amin, nakatu, in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hawak to siya si makat pataas sin pamimbaran niya. Amo ini in hantang piyag inu-inuhan sin kasahabatan, bang may ta nag-amin sin wayroon duaa, kiarungukan nila, manjari pagpuas, pagnaog sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng atas si mimbar, magtuy-tuy ng asubuing kasahabatan. Panabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bang uno inhangkan may ta siya nag-amin, hawak to siya si makat pataas si mimbar, nakatu nag-amin. Uno ya Rasulullah, in piyag aminan mo, hantang piyag inu-inuhan sing kami katan, nag-amin kau kaina. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatu nasabot niya, minsan magliw-liw na mga tayo muda ka ma-Islam. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, di matunglong na in Jibril alaihi salam mon kaku, kita ko wala niyo kita, in ari niya, rarima antum ri'in, adraka abawayhi, falam yadkhulil jannah. Ragimaan pumriin ay khaba wa khasira, kalugian, kalusungan dakula, hamuk manusia, nakaabot siya ruwamaas niya, limaas doon halawman niya, indwamaas niya, sa wala niya kya sudsulka, indwamaas niya. Wala nagparuli, wala nagayupot, nagipat harwamaas niya, amoy nagayupot ka niya, dahil hakabugsak niya pasikahan sampai siya di magbu, ha dihilan siya waktu sin Allahu Ta'ala. Pia abot kalaas indua ya Allah in pangindua ayat. Hikarwa nag-amin ako lang sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In ari sin Jibril alaihi salam, ragiba an pumriin an idha dukirta indahu falam yusalli alaik. Kalurian dakula ya Muhammad, ha mga ummat mo. Amo in napabila masabot ingan mo, doon hadarat nila. Doon haalupan nila, nasabot na bangkil na sibahat ingan mo, falam yusalli alaik, di minsan sila sumalawat kayo. Mga palangwan ha agama Islam, kalurian dakula, ha ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in apabila masabot ingan niya, doon haalupan niya, diurungog niya, hari minsan siya sumalawat, pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hapamong, Allahumma salli wa sallim alay, atawakan sallallahu alaihi wasallam. Sarta biyayta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hama na sin hadis, sa lugi-lugi na manusia, sa ikot-ikot manusia. Sa ikot-ikot na manusia, amuna in manusia, in apabila lang sin Nabi, masabot ingan ko, hindi siya sumalawat ka ko. Ikutan manusia, hapangatod sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia, amuin di mabaya magsalawat pa Nabi. May ta maikot, sabab in pagsalawat niya pa Nabi, sallallahu alaihi wasallam, salawatan siya sin Allahu Ta'ala. Hasalawat makaminsan, makahampu salawat sin Allahu Ta'ala kaniya. In salawat sin Allahu Ta'ala kaniya, rahma, magpira, kaulungan siya sin Allahu Ta'ala. Ampunon sin Allahu Ta'ala yung pardosahan niya. Nalong sin Nabi, maikot intao yan, bang masabot ingan ko rin siya magsalawat. Karna inpiyag maikutan niya, mismo rin hawawaran niya, di niya mabaya dihilang karayawan, karna in pagsalawat pa Nabi sallallahu alaihi wasallam, malago ka pa iddahan, dirihilan sin Tuhan Rabbul Alamin. Sikatulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, piyag aminan ko,
Amo in arisin Jibril alaihissalam ragiba an pumriin. Kalurian, kalusungan dakula. Ha, tiap-tiap siulagan adrakar Ramadan falam yughfar lah. Nakaabot siya pabulan Ramadan falam yughfar lah, sa wala na ampun sin Allah Ta'ala in pardusahan niya. Lugi, lusong dakula, hatiap-tiap siulangan, nakaabot pa Ramadan, ballug-ballugan, halom sambusin pamaranan, way sakit-sakit niya, sa wala nagtag-ipon patuhan na bulalamin, wala piaruli in kalagguan kalagbiyahan di arasin Ramadan, sampai miyuklas in Ramadan din kanila, wala na ampun sin Allah Ta'ala in pardusahan nila. Mga palanggungan haarama Islam, amuyad to suway in pagkugkuyagan na to. Alhamdulillah, napi kita niyo sin Allah Tabaraka wa Ta'ala din ha mga ipon niya, amuin nakaabot ha Ramadan, halom sambusin pamaranan, tiyawfikan sin Tuhan Rabbul Alamin nakapagtag-ipon, mahinang parsababan, insyaallah Tabaraka wa Ta'ala, hikaampun sin tiap-tiap pardusahan sinhang katawring kato niyo. Amuyad to, indeng ha mga pagsarang sukulan na to, patuhan na to Rabbul Alamin, mga palangon hakam Islam, innapi kita niyo sin Allah Ta'ala rin ha mga ipon niya. Dihilan niya kalabyahan, karna piaabot niya pabulan Ramadan, nakapagtag-ipon patuhan Rabbul Alamin. Jari niya mga tay manghuda hakam Islam, pilay adlaw rakuman in Ramadan, muklas na rin kato niyo. Kauhaan tagpito na. In puasa na tuha adlaw ini, magkulang maglabi. Hangka dua adlaw, patu adlaw rakuman, muklas na in Ramadan din kato. Murah-murahan, bang mayan in kita niyo, matarbi lang din mga ipon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuin, manay ko rin hajan Ramadan, bukon halom kalurian kalusungan. Sabmay ta mga tayo muda agama Islam, di na to kaingatan. Wayroon hang katawring kato niyo, di halom sin masjid ini. In maka siguro sambat sin bahasa. In mabut pa kita niyo para Ramadan balik. Wayroon hang katawring kato niyo. Mataod nakaabot ha Ramadan nakauna. Sa bukon katan nakaabot sin Ramadan, sin tahun 5 bay nakaabot pa Ramadan ini. Dari sa hayad to, bukon katan nakaabot ha Ramadan ini, bat makaabot ha Ramadan susungon, mga tayo magudaan ng Islam. Hangkan na suway paglugtuan na to, pagbulirayahan, hinangon, hakadar kagaus-gausan, in mga parkala, ibadat, siyara sin Allah Ta'ala, supaya madawhat na to, in rida, iban ulong sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 adlaw rakuman, 2 adlaw rakuman. In nakapin-kapin, ando, puspuson na to, matay muda agama Islam. In lugto na to, mag-ibadat, patuhan na bulalamin. Hinangon na to, in uno-uno na, kagausan na to, din mga ibadat. Sab in bulan ini, biya na sin ari, ipagdilipat sin Allah Ta'ala, sin partong basan, haipon niya, nag-ibadat mun kanya. Bidda in dirihilan sin Allah Ta'ala. Dahing ha, ibadat haruga ing bulan. Amuyad to mga tayo muda agama Islam. Hangkan na, kalurian dakula, kalusungan dakula, ha mga manusia, miyuklas na dyan Ramadan, wala na ampun sin Allah Ta'ala in pardusahan niya. Mga palangguan ha agama Islam. Kaya waita sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ha hadith niya, in ari niya, kabtangan gimwa din ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati ghurafa, turaduhuruha min butuniha, wa butunuha min zuhuriha. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kabtangan gimwa din harila niya. Amin Rasul sin Allah Ta'ala la yantiku anil hawa. Di magkabtangan, di maghilalaungan, mangbuwa din haakkal pikilan niya iban hawa nafsu niya. Sa sumagawa, in kabtangan maggawa din harila niya, in huwa illa wahyun yuha. Long sin Allah Ta'ala, in kabtangan magwa ding harila niya, inyan wahi, revelation, dahing hatuhan da bulan mon kaniya, in sa kaulawla, in kabtangan magwa ding harila niya, dahing ha Allah Tabaraka wa Ta'ala. Matan in kabtangan sin Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam hangkan na ambok dengan mga padduman sin agama amuna in kabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In aginiya sa bunnal tuud aun halom surga sin Allahu tabaraka wa taala gurafa kabilik-bilikan. Kabilik-bilikan. Biyay ta sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ampanya sifat kato in aginiya turaduhuruha min butuniha. In kabilik-bilikan halom sin surga yaun kakitaan lang na in hagwa niya daing halom niya. Demikian kakitaan daing hagwa in halom niya, kakitaan daing halom in hagwa niya. Amo yan tin maksud sin kabtangan sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpulang baglabi. Biyahayad to in lingkat hantang sin bilik yaon halom sin surga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa biya na sinari mga tayo muda aram ma Islam di ad tumapatta-patta sin pikilan ta in lingkat mang biyadi. Sa wayroon lang hi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wayroon halom dunya ini biyasin halom surga sin Allah ta'ala. Malaingkan bang awon nganda in nagsibo arapon in lingkat iban sin lanab sin halom niya di magsibo. Amuyad timbay tahi Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Wayroon di halom sin dunya ini. Biyasin halom surga sin Allah ta'ala. Bat magsibo malaingkan bang nagsibo hanganda bang nasabot on kantil di hadunya on kantil halom surga sa in kantil ha surga di magsibo iban sin kantil di hadunya bang aun astana ha surga aun astana di hadunya sa di magsibo in astana yan mayo in piagbiddaan sin astana di patara ala kalbi bashar in baita sin Tuhan Rabbul Alamin in surga tiara mako ha mga ipon ko nagaamal saleh naghinang marayaw di hadunya amo in piyakay in kabuhi iban wakto nila nagibadat patuhan Rabbul Alamin in tiara mako lang sin Allahu ta'ala kanila hadlaw ka na mala aynun ra'at wala pakikita sin mata wala udunun samiat wala padiurungog sin tainga wala khatara ala kalbi bashar wayroon panahuna-huna naangan-angan sin pangatayan sin manusia in lingkat sin surga tiara masin Allahu ta'ala ha mga bariman ha mga nag-amal salih ya kaniyo insyaallah tabaraka wa ta'ala amuyad to mga tayo mamudaara ma Islam di ta ma-imagine in lingkat sin bilik ha surga sin iinuman kakaon ginis babarapa dirihilan sin Allah ta'ala lam sin surga sa tagarantana surprise ka to sin Allah ta'ala murah-murahan lamud kita niyo reng ha mga tiyagamahan sin Tuhan na to Rabbul Alamin amin. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in bilik ha surga yaon kakitaan deng halaw min hagwa kakitaan deng hagwa in lawm niya sampai nakatindog fakama arabi timindog inambok Arab gimbahanon faqal in aginiya liman hiya ya Rasulullah hisyu in tagsoko sin kabilik-bilikan niyaon ya Rasulullah nangasuwo inambok Arab gimbahanon hasupaya kaingatan nila bang isin tagsoko sarta uning kakahinang sin mga tao yon may ta siyukuan sin niyaon in maksud didto hasupaya kasinguran nila mahinang nila in sababan madawhat intiaga mayaon sin Allah tabaraka wa ta'ala magsukol ha Arabi nangasubo siya kaya baita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam hasupaya sumampay marikato niyo kasinguran na to kaamalan na to in mga amal mahinang sababan hikadawhat na to sin surga sin Allah ta'ala ini long sin Arabi liman hiya ya Rasulullah isin tagsuko hayaon ya Rasulullah long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam tayhukan na to mga tayo muda agama Islam hasupayan to long ta kaamalan atawakan makalamud himinang si maparkala ini amuin mahinang sababan madawhat na to indirihilan sin Allah ta'ala ini long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam liman atabal kalam
intag suko sin surga ini, sin kabilik-bilikan ini. Biya na lingkat, liman atabal kalam, haamuin manusia, malingkat, marayaw, inhilalaungan magwa dayng harila niya. Mga taulam malambot magkabtangan, mahanunot, sarta, di paglamuran, sin kaputingan, luglama, inkabtangan, magwa dayng harila niya. Di magbibisara sin luglama, sin lukat lambing, sin tumbi, sin pagdara, bisara, magfitna-fitna, sa inkabtangan maggawa ding harila niya, sa rayaw-rayaw, kabtangan maggawa ding harila niya, mahinang parsababan, hikadawhat sin ulong iwan rida sin Allah kanya, mahuli kaulungan sa sin pagkahin niya manusia, karna insya bukon magkakabtang sin kabtangan. Tang siya, sin kabtangan marayaw, bangway roon na kabtangan marayaw, hikakabtang niya, marayaw palong sin nabi in nagduruhong siya, bat damayan siya di makakabtang sin mangi, karena inkabtangan mangi inyadto di kabayaan sin Allah Ta'ala, mangdahi kaniya parugal sin Allah Ta'ala, indugal sin Allah Ta'ala, mangdahi kaniya paapinar ka jahannam. Amuyad to mga tayo mga daara Islam. Intag suko, liman atabal kalam, amuin mga manusia, kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga tayo mga daara Islam, intag suko, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hikarwa, wa at'amat ta'am, intag suko lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sin surga na sabot yaon kabilik-bilikan lang niya amuin mga tao at amat taam magdirihil pagkaon ha pagkahin nila manusia, magtutubong-tubong ha mga tao barhajat, magpanangag sin ridjiki sin Tuhan niya undon kanila, magpanaw sila papagkahin nila manusia, labi luwain mga sila amuin barhajat. Amuyad to mga tayo mga daara Islam, inbiyay takato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mangkaw mawaya makadawhat sin ini, pagpanangag kaw, pagpanaw kaw, sin diin na, ridjiki, yanug hara kay mo sin Allah Ta'ala, bius kay mo sin Allah. Piyala mayroon kay mo sin Allah, hasupaya kaw makatabang hapagkahimo, hasupaya kaw katungbasan sin Tuhan Rabbul Alamin. Hangkan nasyara sin Allah Ta'ala, in pagzakat sin pangalta, sabmayta inyan paksa dakula napi ikaw sin Allah Ta'ala rin ha mga tawdilan alta sarta guwaan in hak sin mga sila miskin, guwaan in hak sin mga sila pukara na kulang kabos, inyan bukon kayo liaway hadya kayo mo sin Allah Ta'ala, ikaw indiaak sin Allah Ta'ala, mag-distribute kanila hasupaya maingat kaw tungbasan sin Tuhan Rabbul Alamin. Bang mo yan kiyawa yan yaya liaukan mo in mga sila tagmustahak sin amon alta yan. Amo yan tumatay mo da aramay Islam. Wat amat taam, amin sa mga tao nagpakaon kakaon, yadto intag da po sin surga, insipat sin mga bariman, mga tayo mo da aramay Islam, long sin Allah Ta'ala, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Amo yadto insipat sin mga bariman. Magpakaon sila kakaon, ala hubbihi, guwa dayng hasub iwan baya sin pangatayan nila. Bukon pag maikot, bukon hukaw sin pangatayan, karay parahan, de para naman nung naraka ko sin Tuhan, mangmukon maug sa ko halta ini. Bukon, sa nagpakaon sila kakaon, karna sin sub nila iwan baya nila sin karayawan, tutungbasan dayng Allah Ta'ala. Nagpakaon ha mga miskin, nagpakaon ha mga yatim, anak inuiwan si mga tao nabibihag. In ari nila, innama nut'imukum liwajhillah, in maksud namo nagpakaon kaniyo, nagdirihil kakaon pagkaon kaniyo, liwajhillah, hasupaya hadja, muhong kami sin karidaan, tutungbasan, dalamin. Amuyad tuin baita, sin Allah tabaraka wa ta'ala, in ari nila, la nuridu minkum jaja'aw wala syukura. In pagpakaon namo kaniyo, mga taymanghod, bukun yad tubat udubang kuno, karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Bukun in kabayaan na mo, piyuhong na mo rin kanyo, inasupaya ka mo, makabawas ka mo, tungbasan nyo kami sa susunod. At tawa ka na supaya makapagsukol ka mo sa bukun dihayad to, in kabayaan na mo, karidaan, iban ulong, partungbasan, din ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amuyad to mga tayo mo daara Islam, in hikarwa,
deng ha mga tagsuko sin uno sin surga bilik amuin biyahad tuin hantang sipat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikatu mga palangwan ha agama Islam wa adamas siya intag suko amuin mga tao piya tutug niya in sambahayang niya piya amo niya biyayaw niya in pagpuasa niya nagparayaw nagpahantap sin pagpuasa niya karena sin Allah Ta'ala. Kita ni matay muda agama Islam inasabot sin Nabi wa adamas siya nagpatutog piya tutog niya piya rayaw niya piya hantap niya in kaagi niya nagtunay sin pagpuasa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon hindi inasabot di amon nagpuasa hadya. Sabab mataod nagpuasa, wala nagpahantap sin pagpuasa. Wala piyarayaw bukon tutog ha pagpuasa niya. Hankan na lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba saimin hadduhu min siyamihi al-ju' wal atash. Arakala aun nagpupuasa, in bahagi suko makawa ni hapagpuasa niya aljo walatas amorin hapdi iba sin uhaw way madawhat niya pahala ning Allah subhanahu wa ta'ala maita pasal sin wala niya piyaruli marayaw in pagpuasa niya wala iyayaran marayaw in pagpuasa niya na amuyad tulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun ding ha mga manusia nagpuasa siya nagtangka sin uhaw apdi iban sin kaibanan makabatal ha puasa dahil kakagwasin pajar sadik sampai katugum sin matasuga sa wala niya nadawhat in karidaan sin Allah inadawhat niya uhaw iban hapdi maita wala nagpahantap marayaw sin pagpuasa karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Amuyad to mga tay manghudha agama Islam intag sukukan niya amun tao nagpahantap ba isab sin pagpuasa. Bukon lamo in pagibadat pa Tuhan Rabbul Alamin in kabayaan sin Allah Ta'ala mangko magibadat kaniya suway pag-ibadat kabayaan sin Tuhan Rabbul Alamin bukun ula-ula bukun langog-langog sa matan sa bunal pag-ibadat mon kaniya amuyad din kaunahan bukun sa basa sa putihon hadja in pag-ibadat pa Tuhan Rabbul Alamin. Kita niyo watay mo da kami Islam inda akan sin Allah Ta'ala ya ayyuhalladina amanu ittaqullah haqqa tuqati o kamu mga bariman kabuka kamu pa Allah biarin ya Allah yung pagmabuka kabayaan mo haqqa tuqati sa bunal sa matan pagmabuka kaniya nga sabihan to di maghajat in Allah Ta'ala sin pagmabuka langog pagmabuka sa puti dahil ha mga ipon niya in kagunahan niya matan pagmabuka kaniya amuyad to mga tay manghuda agama Islam naman jari biarin pagpahantap sin pagpuasa ta in pagpahantap sin pagpuasa mga tay manghuda agama Islam law si mga ulama ay yakuna mukhlisan lillahi ta'ala fi was-sum'ah bukunin maksurun niya magpakita-kita magparungog-dungog kapag kahinya manusia but in siya magi-ibadat patuhan Rabbul Alamin bukun yad di ed tumanjari pagsipat simbar iman imbiyad tuhantang sa inbar iman mag-ibadat patuhan Rabbul Alamin muhong sin karidaan sin Allah Ta'ala bukun sa sanglitan pupudjihan dahil hapag kahinya manusia sa maita in biyahayad turagbos pag-ibadat pasaw in ibadat niya di dihilan pahala sin Allah tabaraka wa ta'ala hadlaw akhirat da akon siya sin Allah Ta'ala pagkadtuon pa mga manusia piagriyaan niya piagsumahan niya didto siya papangayoon pahala sin ibadat niya na isyure makarihil sin pahala tupot tunggal in Allah subhanahu wa ta'ala damikyan mga tay manghuda agama Islam suway ay yakuna sawmuhu muwafiqan li hajjin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi siyamihi wa suhurihi wa fitrihi fi imsakihi long sin mga ulama suway in kaaw na sin pagpuasa niya mag-atap mag-amo biya tuod sin pamando sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aturan sin pagpuasa doon na mayan hapagpuasa niya hapag sahur niya hapag iftar niya suway makaagad ha aturan biyanda kato sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuyad to damikyan lang si mga ulama antasuma jawarihuhu anil muharramat bukun hadja magpuasa amo hindi siya kumaon di siya minum
sa suway inkatan ang gawta baran niya papagpuasahon niya. Biyarin hantang matay mo da ka Islam. Papuasahon niya payasum lisanuhu anil kadib. Papuasahon niya indila niya hari papagbisarahon sin puting iban luglama. Damikyan dahing ha pagtaron riba amon magdara bisara. Damikyan papagpuasahon niya in mata niya in ayaw umatud pahiyaram sin Tuhan Rabbul Alamin. Mga tayo muda agama Islam. Amo ining kamaw muhan di majatukato biyayaon. Nagpupuasa, nagtatabiyawan, tabiyayaon. Sinwayra maksud, magtabiyawan, pakain, makita sin kaharam-haraman, amo yadto in parsababan, hika pupod sin pahala, sin ibadat nila pagpuasa. Sabay ta, di pagkontrolon, di pagpupo ni mata, umatud pahiyaram. Sampay sin mga tibiyaon. Dahil hamaynat kamahapunan, imaalok pa tibi, umatod sin mga parkala, hiyarab sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tay manghud ayariin pagpuasa mo, karna bukon maluhay in magtangka. Hapdiun kaw, uhawon kaw, mamudas na kaw, manghaway na kaw sin hapdi, manjari di mo madawhat in partong basan ng Allah ta'ala. Pasarsin, liupas mo yung pahala, himinang kaw sin parkala, hiyaram sin Allah tabaraka wa ta'ala. Damikyan, papuasahon niya, intay nga niya, in ayaw niya parungon sin mga parkala, hiyaram sin Allah ta'ala. Biya sin mga kalangan, parkala limot, tumbi madtumari, bukon indungon sintay nga muhawak tukon pupuasa parkala, hiyaram sin Allah ta'ala. Naon ka anakan, kamanghuran ka ibanan, nagpupuasa, iban headset kalangan, indi rungog, pulak-pulak adlaw sin Ramadan. Inyad to tay manguda ka masabhika kuhila, tay manghud, sin puasa mo, maglawag kaw sin karayawan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tamikyan, papuasahon yan lima niya, in ayaw kumaon sin parkala hiyaram sin Allah tabaraka wa ta'ala. Sampay hapagbuka niya, tay manghuda agama Islam, bukun long mabat halal na hawak to'y pagbubuka at mugumisuga. Minsan pahiyalar sin Allah, suway raisag, kitaon mo bang uno in bubukaan, diutang mo palamisahan, kaunon mo iban sin anak asawa mo, suway kiyawa mo in usaha mo dahil nga usaha halal bukod dahil nga haram, karna minsan kaw nagpuasa bang in piyagbukaan mo siyungit mo pasimod sin anak asawa mo dahil nga usaha haram, di na magpaidda kay mo in ibadat na hinang mo, karna lang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min lahmin nabata min suhtin pannaru awla bihi, wayroon ding mga unod simulig dahil haunod haram, malaingkan lang sin Nabi, narka kayo in labi awla mupod sumunog kaniya. Walyadu billah, amuyad to insuay halian na tumatay mo da ka Islam, di da mauno, makaon ko mistang-mistang, bang mayan piaglugtuan mo, piagsangsaan mo, in alta, atawakan, uno-uno na rejeki, simud mon palong sinbay mo. Amuyad to mga tayo manghuda ka Islam, indeng ha mga pagpahantap, pagparayaw, sin pagpuasa, suway magad in ang gawta baran mo, long ta magpuasa, hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hika, hinapusan sin hadis, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, intag suko sin kabilik-bilikan, nasabot sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka, inayad to, wasalla billayli wan nasu niyam, amuin mga tao matilusa, timinog sinto nga andom, magbati, hiangkat inkid nila, ring hakukulangan nila, supaya magtag-ipon patuhan Rabbul Alamin, magtahadjud, magkiyamul lail sa tunga andom, hahalang sin Nabi in kaibanan mano siya haluk-halukan, sila ini intag suko, sin kabilik-bilikan, tiyakama sin Allahu tabaraka wa ta'ala, ha mga tao nag-aamal salih, murah-murahan, mga palangon ha agama Islam, makalamod kita niyo, dahil ha mga nasabot ini, tagsuko, sin surga, yanug hara sin Allahu ta'ala ha mga tao salih. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Arsalahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man ballagha risalah wa adda al amana wa nasaha al ummah
wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahul yaqin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran ma ba'd. Fa ya ayyuhal ikhwatu fillah usikum wa iyaya bittaqwallahi azza wa jalla udzakirukum biqaulillahi tabaraka wa ta'ala wa huwa astaqul qailina biqauli qala Allahu azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka ya maulana sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat ya rabbal alamin. Allahumma ij'al istima'ana hadha istima'an ma'suma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan marhuma waj'alna ya Allah minal mutahabbina fillah wal mutamassikina bi awamirik wattiba'i sunnati nabiyyik wa sinabi nawahi. Allahumma inna nas'aluka imanan da'ima wa ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha ya rabbal alamin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis salah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahil akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Qumu ala salatikum yarhamakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Sawu istaqimu sufufakum baina taswiyatas sufuf min tamamis salah wa la takhtalifu asabani asabakumullah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي
أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية لله أشهد أن لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله
Kita buka ini ya, dia on ground ya. Alamnya. Ya on ground, naruh dia. Aku nanti kurang jago ya. Tanah itu. Mau tanya pimpinan? Ya tak bisa aku. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين